Ngiyanibingelela nonke, ngiphinde nginibonge nonke ekutheni nibukele lama video. Ngiyacela ukuthi nongaka-subscribe aka-subscribe kule channel. Lokho kuzongikhuthaza mina ekuthenini ngiqhubeke nokufaka ama-video. Ngoba uma ningabuki futhi ninga-subscribe, angizoqhubeka nokwenza lama video. Ngiyabonga. Ngaphandle kokumosha isikhathi, umuthi enginiphathele wona namhlanje umuthi ekuthiwa Umavumbuka. Lo muthi ke uyakwazi ukuthi ugcobe bese uyawupheka ube isiphungo okanye ube imbiza, ukusize ekuthenini mhlawumbe uma unenkinga yesisu esilumayo noma isisu nje sikujuqa, uyakwazi ukuthi uchathe ngawo lo muthi uphole isisu. Usizwa mhlambe siluma noma sihlabe ngathi siyahlaba, noma ngathiwa isisu sakho-ke sesiyakhipha-ke sikhipha ngisho igazi, uyakwazi ukusizakala. Noma ngabe nje unomsongela isisu sakho usizwa ngathi sisongelene, uma uye ethoyilethi mhlawumbe usukhipha nje amakaka omile ngathi amagaqanga, uyakwazi nje uchathe ngalo muthi isisu sakho bese siyakhululeka. Lo muthi-ke lona-ke uyakwazi-ke ukulapha futhi ischitho. Uyakwazi ukuthi usebenzise ufake emthini yokulapha ischitho uma ngabe bekushaya ngesichitho. Lo muthi-ke uyakwazi ukukusiza, ikakhulukazi-ke nasi isichitho lesi abasikwenza ukuthi ebusweni ubukeke njengesikhumba seselesele. Uyakwazi lo muthi ukukusiza. Lo muthi futhi uyakwazi ukufaka-ke emthini wezikhafulo zokulwa. Mangithi isikhafulo zokulwa, ngisho isikhafulo zokulwa izimpi, uyakwazi ukuthi ufake lo muthi. Uyakwazi futhi ukusebenzisa lo muthi njengesiphungo futhi mangabe unenkinga ukuthi unento oyizwa ihamba esiswin, noma ngabe ilumbo lenyoka, noma ngabe yini nje efakiwe kuwe eyikhubalo lokwenza ukuthi wena uhlale unento oyizwa ngathi iyakuhamba esiswini, uyakwazi ukuthi uphunge ngalo muthi ikwazi ukuthi iphele leyo nto. Lo muthi futhi-ke uyangena emthini yokuvusa induku, yokwenza ukuthi indoda ibuyele ubudoda bayo, induku ivuke iqine, ikwazi ukwenza umsebenzi ijabulise umama. Lo muthi-ke lona-ke bayakwazi ukuthi abantu-ke abangakufiseli okuhle bakuphambanisele futhi ngawo lo muthi. Ube umuntu ohlala unezinkinga eziningi, ovukelwa amacala ngapha nangapha, njalo ukuthi lo uhamba khona njalo wena nje uhlala uwumuntu njengathi ungaba umsolo, kanti sebekushaya ngalo muthi lona Umavumbuka. Sebewuhlanganise neminye imithi-ke uma ngabe sebenza-ke into engizoyibiza ngokuthi ubuthakathi. Ngoba uma uzokwenza into ezokwenza ukuthi omunye umuntu impilo yakhe ime ingayi phambili, lokho kusuke sekubuthakathi. Bayakwazi-ke ukuthi bakuphambanisele kanjalo ngawo lo muthi, njalo wena njalo la uhamba khona uvukelwa amacala, isemsebenzini uhlezi uvukelwa amacala, kanti sebekushaye ngomuthi uhlanganiswe nomavumbuka. Bayakwazi-ke futhi ukuthi bakushaye ngalo muthi, bafike bakuthakathe ngomuthi, ngabe bafaka isilwane kuwena bese befaka-ke nalo muthi lona Umavumbuka. Uma ngabe bese behlanganisa lowo muthi wakho wokuthakatha wesilwane, lokho kwenza ukuthi lento le ihlale ivuka njalo, ivumbuka njalo, ivumbuka njalo, ukuze uma ungakamtholi umuntu owazi kahle noma ozobona ukuthi lo muthi wafaka kuwena uthakwe nomavumbuka, usoloke njalo unenkinga yokuthi ulokuthi uyazama ukuyilapha lento iphinde ivumbuke iqale phansi, ukuthi uyazama ukuyilapha iphinde ivumbuke iqale phansi. Lapho usudinga umuntu ozokwazi ukuthi uma ichaza lento kuyena ayibone kahle ukuthi lento kusho ukuthi into eyahlanganiswa nalo muthi lokuthiwa Umavumbuka. Ingakho lento ihlale njalo bese iloku iyavuka njalo, ivuke noma usuthi usuyilaphile iphinde ivumbuke futhi. Usudinga umuthi ozohlanganiswa, uzogcina usuhlanganiswa nawo lo muthi lokuthiwa Umavumbuka, ukuze ukwazi ukuthi uyiqede nawo leyo nto leyo eloku ihlale ivumbuka kuwena. Bakwazi uma ngabe bakha isichitho kuwena, ikakhulukazi lesichitho lesi engeke ngasisho ukuthi isichitho lesi esikwenza ukuthi ube nesikhumba esibuye kusokeselesele, bawusebenzise lo muthi.
njalo uzothi uyilapha lento kube ngazuthi siyaphela iphinde ivumbuke futhi njalo. Ilokhu ihlala ivumbuke njalo. Nomuthi umavumbuka futhi uyakwazi ukuthi wenze umuthi ngawo wenhlanhla. Usuxube neminye imithi nje ufake nasemthini yenhlanhla yakho ukuthi njalo uhlale ivuka inhlanhla yakhe ivumbuka njalo. Abantu noma kuthiwa ngabe sebekubona ukuthi uyawa bese iqala phansi into yakhe ivumbuke mangabe uhlanganise nalomuthi. Ikakhulukazi noma kuthiwa unebhizinisi mhlawumbe selibonakala seliwa ngenxa mhlawumbe izinto zabantu ezenziwa abantu. Uma ngabe uzothola umuthi uhlanganise nalomuthi iqale phansi ivumbuke into yakho njalo ihlale nje ivumbuke noma ivuke ivuseleleke. Nomuthi-ke futhi-ke uma uyisiphungu uyakwazi ukusiza-ke ezinhlungwini kubantu besifazane ababa nazo uma ngabe besey'nsukwini zabo phecelezi menstrual pains. Uyakwazi ukuthi ube imbiza uyokuchatha nje for ukukhipha isichitho. Uyakwazi futhi ukuphalaza ngawo for ukukhipha isichitho. Uyasiza futhi kakhulu nasezifweni nje zocansi uqobo phecelezi abanye bathi ama-STI. Uyasiza lapha ekuthenini udraine wonke lowo doti loyo usuphuma ngenzansi, noma uchame wonke lowo doti loyo uphume ube ngcono. Noma ngathiwa umuntu wesimame uhlala uhlushwe amanzi noma kuphume uketshezi thizeni ukuhlukahlukana kwembala yalo, uyakwazi ukuthi usebenzise lo muthi njengesiphungo bese uyaklina kuphume iphele yonke leyo nto leyo ehlukumezayo. Umuthi nje okwazi kakhulu ukuthi ulaphe nje isilonda, ushaye ilonda ngaphakathi nangaphandle, ngoba uyakwazi usebenzisa nasesilondeni ngaphandle ukuthi uxube namafutha ugcobe esilondeni siphele isilonda. Uyakwazi futhi njengoba uma uphuza isiphungu ushaye ilonda ngaphakathi kuwena. Lokho bengiphethe-ke namhlanje ngomuthi umavumbuka. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise, aniphe amandla, phumelele kona konke nikufisayo. Amen.